Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today. Caroline Mayengani, the president, and some good news. Yeah, so it 8th March, of course, if you can get a account here, pet mabandla, as you can see. Ufika hi scroll la fika hi kuma ku hayi ku fika ku tsariwa e post here hi ku swona kahle kahle initially a ku sungula ku tsala yin'wana post la a va fika va tsala va ku congratulations to AADP, we made it to the ballots against all odds. Va ku hurrah, as you can see, which means a va vula ku se va ta va ri kona la ku vota la vito ra Mayengani ri ta ri kona la because ku na milawu leyi nga kona hi ku yena mhaka leyiwa. So of course the following message va fika va kombisa ku hayi eka ti-leaders hinkwato ta AADP, volunteers na the-ground forces and the public at large, as you can see kwalano va ku va rhandza ku khensa eka ku tirha hi matimba swinene na ku tinyiketela, of course during the time a ku capture-riwa ti-signatures to the IEC. So swiloko leswi a hi veki hi sayinisiwa leswiya. Okay. A fika va teka dideng leyi va yi submita ka IEC. Okay, va ku hayi we are happy to announce that we met the IEC deadline for submission of all signatures per province and National Assembly. Tsundzuka ni ze ku vona i un'wana a tsale swo la kha kombisa ku swi tikombi na ku AADP hayi swi ta yi tsandza ku va yi richa those signatures. A ku tsale mani kambe sweswi ku I think ku na some sort of a page ya yena swo va master treat the politics a ze swi landzela ngopfu ne. Over Gaza to Gaza, hi a tsarini la. Okay. La Afrika kombisa ku ku laveka 50,000 wa ti-signatures ku va yina party yi kota ku va yi contexta ku va party, of course yi kota ku contesta nationally. And then Limpopo a ti ku laveka 4,357. So a kha kombisa ku swi tikombi na ku yi le ku hlulekeni AADP and stuff like that. Okay, ya swi na swi twisisa ku a tsala yini la. However, as you can see kwalano AADP yi swi kotile ku va yi nghenisa. Hi nga vula tani congratulations to AADP and also Mayengani the president. So va tlhela va continue va tsala ku we are now qualified ku va hi contexta the national and provincial elections on the 29th May 2024 eka Limpopo, Mpumalanga and Gauteng and the South African Parliament, as you can see kwalano. So va ku we also paid all the money as stipulated by the IEC and we are now ready to campaign. So one of the mali muni mos I think swi lava mali yo tala ngopfu leswi hikuva mina loko xilo ni nga xi tivi a ni lavi ti force tala ngopfu ni na ku na swi tiva ni swa ti-politics. I'm not into politics mara timali ti lavekaka I think it's a lot of money, maybe above 500k sweswi a ni tivi leyi lavekaka ku va party yi kota ku va yi register-riwa yi kota ku va yi vota and stuff like that. So hayi mina ni nga vula tani ku mina leswi ni swi tisaka ku va congratulate. So hayi guys a ku ya votiwa swi nga va kahle more especially vo Giyani no Malamulele loko hi votela AADP la because a swona ku swilo swi le ku tikeni swilo mati yi le ku durheni swilo swi le ku durheni. The issue i ku like we don't have enough water. Problem i damu lera Stegerfini hambi tiphayiphi to va ti cheriwini eventually swi ta tlhela swi hlupha because Stegerfini a ya ha na mati. Va pfumele ZZ a pfala swikodyana hinkwaswo. That's why loko mo hundza a bridge le Giyani swa ha tala mi kuma mati ni a swa ha talangi because i pfarini le henhla le mati ya damu ra yena. Se damu ra yena ra Stegerfini a ra ha kumi mati. Va ku na mhaka leyi. So swi loko kwalano ku solve mhaka leya mati yi fike yi sukela kwale henhla le a byeriwa ka nga pfala swikodyana hinkwaswo ku na hina hi kota ku va hi kuma flow ya mati i mhaka yin'we yo leha swinene
ku va hi solve swona. So at least loko va hi na ti-boreholes ta swi tiva hi va hi kha hi swi tiva ku hayi a ha ze ya xa mati yo tala ni ku swa ha ta hlupha swinene, swa ha ta hlupha. Mina ni vula ni lo tshama na Master T, swa ha to hlupha swa mati giyani hi leswo. This is very wrong, and I read makata mati kuri ANC ayinisi mpfula. If you can have a look at this particular dam, this was a very serious dam that was supplying the whole of this Mopani. But today, as I'm speaking, as I'm talking to you, this is just a history of Matsonga speaking people or Magaza. It's just a history. There is nothing that is happening here. Now, ZZ2 has blocked the supporting streams. As I was saying last week, that the supporting streams has been closed. It's not that there is not enough rain. The rain is enough. The rain, I repeat, it's enough. Let us stop arguing things that we're not supposed to argue. We cannot argue the fact that this particular dam is now affected by the closure of those supporting streams from ZZ2. And now you want to tell us that, no man, these people of Guyana, there is no water because there is no rain. Okay, if there's no rain, why Nandon is full? If there is no rain, why is Loskop full? If there is no rain, why is that particular Harte Biasport dam full? Why this dam is not full? Now you tell me, you are arguing that when I'm telling you that this river, this dam is not getting enough water because of ZZ2.